Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Milli telekanalında haberler stüdyoda men Abdullah Josman çalışam. Bugün böyle malumatlar hakkında tarif etemiz. Bugün Kırım Devlet Şurasında Milletler Ara Münasebetleri boyunca komitetinin növbeteki toplaşığı olup geçti. 15 yaşındaki Alina Timirkayeva koma vaziyetinden çıktı. Ahmejit rayonunun Çoyuncu koyunda hukuki konsultasiya geçirildi. Kırım Tatar tilinde canlı lug'at adlı yanı ilevi o'z ishini boshladi. Bu ve diğer vakalarni bizim yanımızda seyretiniz. Bugün Nagata şehrinde Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin ve Japonya'nın premier naziri Shinzo Abe arasında kuruşuv olup geçti. Vladimir Putin ziyaret çerçevesinde Nagata ve Tokyo şehirlerinde bulunacak. Bu ziyaretin münasebetler sahasında büyük bir adım dep atlamak mümkün. Çünkü o 2014 seneden belli hep sürüleydi. Rusya prezidenti ve Japonya'nın premier naziri ahımdaki sene devamında endi 3 kere görüştüler. Vladivostok'ta Şarkı İktisadi Forum'da, Soçi'de ve Peru memleketinde geçirilgen ATES Summit'inde. Jurchi rayonunda sürgün olgan grajdanlar sayısından 6 aile kvartiraların sahipleri oldular. Anahtarların tantanılı berilüvü rayon memuriyetinin binasında olup geçti. Tedbirde hakimiyet ve yerli memuriyetlerinin vekilleri bulundular. Bu Jurchi rayonu için mühim vakadır. Sonki kere meskenin satın aluvuna paralar 10 yıl evvelsi ayrılgan edi. Bu sene ise Jurchi rayonuna Nazirler Şurası'nın emri ile 7,5 milyon ruble ayrıldı. Bu sermiyalar reabilitengen grajdanlar için berilgen. Kvartiralar anahtarlarını baklı insanlarga Devlet Şurası'nın reis muavini Natalya Malenko ve Kırım'ın vitse-naziri Yuri Gatsanyuk takdim ettiler. Bu bir kereklik aksiya değil, o prezidentinin emri boyunca ötkürüldü. Gelecek yılları da yapılacak. Herkesge sağlık ve icadi muvaffakiyetler tileyim. Kvartiralarının seçilüvü ve satın alınması ile Jurchi rayonunun memuriyet vekilleri uğraştılar. Bu 3 kvartira Jurchi kasabasında, ikisi ise Orman Acı koyunda, biri ise Kristiyanovka koyunda yerleşi. İnsanlar adından çok teşekkürler bildirim. Bir anahtar ile ev duası yazılgan kağıt berildi. Remziye Bekirova çok yıl kvartira növbetinde turdu. Bugün nihayet onun için baklı gün. Endi onun şahsi evi var ve onun meydanlığı 56 kvadrat metrini teşkil etti. Devletke, yerli memuriyetke bizge kvartira berilgeni için çok teşekkürler bildirim. Pek baxtlımız. Kvartiralarını alganlar arasında Alidinovlar ailesi de var edi. Akkaya payikası da sakatlar. Ava bozulganı için tedbirge kelip olamadılar. Çok beklenilgen anahtarlarını olarga memuriyet vekilleri getirecekler. Mehmetovlar kvartira anahtarlarını da anayasa günü elde ettiler. Meryem Hanım ayta ki bu günü 20 yıldan ziyade bekledi. Çünkü çoktan beri öz meskenin sahibi olmağa arzu eteydi. 5 insandan ibaret olgan koranta gazsız ve başka şaraitsiz küçük odalarda yaşamağa mecbur edi. Dom не благоустроенный. Eski evimiz yaramay aldaydı. Kanalizatsiya gazı yok edi. Sabah ile kızınaydık. Şaraitsiz kazayı alda bir evçik edişti. Mehmetovlarının yanı meskeni Jurchi kasabasında yerleşi. Bu yapısı şaraitleriyle balaban 3 odalı kvartira. Mında gaz da var. En esası endi koranta azasında öz köşesi olacak. Herkesten çok mevakartana kuvana. Yanvar ayında o 86 yıllığını kaydedecek. O baklı çünkü doğan gününü yanı evde geçirmeye niyet etti. Selam aleyküm Evniye. Allah kısmet etse ana senin komnatan olacak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Yakin abudu yakin istayin. Meryem Hanım ayta ki kvartira hakkında çok vakit arzu eteydi. Kuvanıp ev içinde ekskursiya ötkirdi. Эта комната мамина будет. Bu odada anam yaşayacak. Onun için ayrı bir odanı ayıramız. Kartlığında rahat olsun deyip mında ise bizde zal ve musafirhane. Bu odada ballar için yer olacak. Meryem Mehmetova yardım etkenlerinin her birine teşekkürler bildirdi. Bu programa için prezidentimizge, memuriyet vekillerine ve Koy Şurası'nın reisine teşekkürler bildireyim. Hatırlatamız, mesken berilüvü Rusya prezidenti Vladimir Putin'in reabilitasiya hakkında emri boyunca ötkürüldü. 2,5 yıl devamında yarımadamızda 400'den ziyade vatandaşımız yanlı kvartiralarının sahipleri oldular. Ayşe Şulakova, Kim Bekirov, Millet için.
Украинаның Медениет Назилігі Milli Тарих музейіні Скиф алтынның емір етіжісі оларақ тайын етті. Алтын топланылмақ эксери қысымы тамам шу музейде тақдим етілген еді. Бір қысмы есе оның финалында Украинаның тарихи қиметлі шейлері музейінде нұмайыш етілді. Скиф алтынларының топламы 2014 сенесі февраль айында Қырым музейлерінден Амстердамның археологик музейінде алып кетілген еді. Эвел Амстердамның Живар махкемесі Қырымдан Скиф алтынларыны Киевге бермек қарар шығарды. Бүгін Қырым Девлет Шурасында Милеттер ара мунасибетлері бойынша комитетінің невбейтекі топлашы болып кешті. Күн тәртібінде келечек вақытта Девлет Шурасының сессиясында музакер етілежек сөйлер бақып шығалды. Русия президенті Владимир Путин реабилитация ақында ферманыны имзаланған сон, реабилитация ақында справкалардың алмасы ең актуаль ве пытраклы меселерден бірі oldu. Ферманға бинан олған билерден ватандашларымыз бұл весиханы аляда әлді етіп оламай. Девлет Милеттер комитетінің рейесі Заур Смирнов қайдетті ки, более вазет Қырым Жұмхуриетінің Русия Федерация теркебінде статусынен бағлы ве Меркези Асия мемлекеттердің тарафында ички ишлер назерлігі тарафындан келген ресми мұражатларға жива бермеге ашықмай. Мы прорабатывали различные пути решения данного вопроса. Бұл суал чезмек үшін біз оның чешіз қарарыны көстірділер. Қырымдан Девлет депутаты Руслан Бальбек Девлет Думасының қарарыны бұл тәртіп регламент олынған Русия Федерациясының қанулиға доғырылтуғына алып кірді. Бүгін Қырым Жұмхурiyet ваде берді. Біз бұл іш башладық ве музбет нәтижені бережеміз. Мен үміт етем, яқын вақытта Девлет Думасы бұл доғырылтуғына қабыл етежек, ал азырда біз реабилитирілген справкаларының алынуы қолай процесс япажамыз. Чоқ ел девамында бекленерген insanlar bu spravkalarını alacaklar. Kırım İktisadiyet İnkişafı'nın Nazir Muavini Людмила Бланк 2030 senesinde Kırım Cumhuriyeti'nin İçtimai İktisadiyet İnkişafı'na stratejiyası boyunca maruzası ile çıkışta bulundu. Anda ise esas olarak faal içtimai siyaset ve inovasyon iktisadiyetinin inkişafı belgelendi. Hasan Abiblayev, Dmitry Nizavoy, Millet Телеканалы. Қырым Жұмхуриет бойынша Русия Федерациясын тақиқат комитетінің Ахмежиттегі Киев район бойынша тақиқат бөлігі Milli телеканалда көстерілген бала доған қадын бірқач күнден сон өлгені ақындаки левқасындан сон жинайы иш açtı. Bu вақытта Қырым тақиқат идаресінің матбуат қызметінде хабар еттілер. Хатırlatамыз 2016 сене ноябрьдің 15-інде Ахмежитте тибби ярдым керекли кебі көстерілмегені себебінден 29 яшлы бала доған Зория Сулейманова бірқач күнден сон вефат етті. Қадының екі күчік баласы қалды. Вефат еткен қадының сой ақрабасы тақиқат комитеті Венезарет идаресі адалетлі қарар шығарылжағына үміт етелер. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по материалам, выявленных из средств массовой информации по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинение смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. По данным следствия, 15 ноября 2016 года в городе Симферополе через несколько дней после родов скончалась 29-летняя местная жительница в результате ненадлежащего оказания ей медицинской помощи. В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на установление лица, причастного к совершению данного преступления. Назначено проведение ряда необходимых судебных экспертиз. Хотела бы отметить, что по материалам СМИ только в этом году следственными органами Главного следственного управления по Республике Крым возбуждено 6 уголовных дел. То дело, о котором мы сегодня говорим, это уже 7-е уголовное дело. Поэтому я бы хотела поблагодарить представителей СМИ за их активную гражданскую позицию, за неравнодушие к беде другого человека. Благодаря вашей работе, о том, что вы сообщаете о преступлениях на страницах газет, в эфире, это становится поводом для нашего пристального внимания и последующего возбуждения уголовных дел, затем привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. 15 yaşındaki Alina Timirkayeva кома вазиетінден шықты, амма оның алы аляда ағыр сайла. Хатırlatамыз, ағымдаки сененің октябрь айында Сақшиерінде қыз мектептен евге қайтқанда фажалы yol қазасына ұғырады. Біздің телевизион тақымыз тавсиятлыча тариф ете.
Октябрь 2-сынден башлап Алина Темиркаева хастахане ятағында болуна. Башта Сақ районның хастаханесінде ажеле амелияттан кечті. Октябрның 21-інде ise қыз чықыш реанимация тақымы ярдымынен Жумхури бала клиник хастаханесіне еткізілді. Мында бір ай кома вазиетінде болунды. Илеріде тедавиленуы için Алинаны психоневрология бөлігіне кечірділер. Бұл бөлікнің музиры айта, қыз чықшымды де ағыр, амма стабиль алда болуна. У нее сохранен цикл. Қызда уянып отыру циклы сақланылып қалды. О көзлеріні ача. Бетінің мускулатурасында әрекетлер бежере. Дегер функцияларны протезлерге кечірмек керек. Бала зондның ярдымынен яшай. Нефес алмақ үшін она трахеостомик буручықны кечірелер. Бала мустахил оларақ отырмай, башыны тұтып оламай. Бетінің адалелеріні дуймай ве алышқанлықлары да yok. Умумен қызның аңлав кефиеті вегетатив алда олып қанатлендірмейже сайылан. Чүнки о ичтимай жеттен фаал дегелдір. Хаста кемерді көзлеріні ачып қапатам. Қызның анасы геже күндіз оның янында болуна. Лилия ханым айтқанына көре тедавиленув бедава. Амма палы илажларны ведегер ихтияжларны айле оз парасына ала. Қызымыздың алағыр, шымды о бір шей анламай, айтмай. Біз алаға сығынып, о тедавиленір деп умут етеміз. Күн қызның тедавиленуыны алып барған екім хастаны бақа. Екімлерінің сөзлеріне көре рухтан түшмемек керек. Қыз насыл алда олса біле анасының sevgisine muhtaç дейлер. Бұл ең esası. У нас есть. Біз оптимистик тахминлерні береміз. Егер біз бұл тедавиленуден кечсек, бала өзіні яқшы дүйіп башлар. Аслында бұл кібі яралы хасталар чоқ мүддетлі тедавиленуде ве ана бабасы янында олғанына мұқтач. Алинаның анасы айта ки, айле тедавиленувны бұл дәрежеде қалдырмаға істемей. Оның үшін Құранта башы федераль екімлерге мұражат етмеге планлаштыра. Наш папа планирует. Бабамыз Москваға барып, анда екімлерден консультация аламаға істей. Белки алимлернен баға чықып олыр. Ярдымға пек умут беслейміз. Вемен айры тешікірлерні бізге әнді ярдым еткенлерге білдірмеге істейм. Чоқ ачық гоннулі инсанлар бізге білямызда ярдым еттілер. Вегер имкан олса, ярдымның әр шекіліне мемнун олырмыз. Ярдым қолыны эпысы истеклелер узата білелер. Малиеви жеттен ярдым көстермек үшін қызның анасының эсап номерасыны береміз. Темиркаева Лиля Асановна, Фатиме Сейтмамут, Айша Шулакова, Ибраим Ганиев, Миллет үшін. Федераль хавзызлық қызметі Москвада бір sıra терактларын оғыны алды. Диверсион террористик группаға Таджикистан гражданлары ве Молдавияның бір сакені кірді. Махсус қызметлерінің фікірінше олар бір sıra бұйық терактлар азырладылар. Умумен 4 адам яқаланды. Тынтув кетішатында оларда өзлері ясаған патлав террибатлар ве автоматик силят апылды. Федераль хавзызлық қызметінде қайт еттілер ки арбилер ұжымларыны игил эмиссарының емрейлі азырладылар. Қыры мектеплері қыш мевсімінде насыл қызалар, талебелер сыныфларда бұзламайлармы, вебиналар қыздырылмасы үшін яқарлық етерлімі, Керген вазиет Ислам Терек районының Жайлав Сарай койының мектебінде пейда олды. Бүгін Жайлав Сарай койындегі ярым асырлық мектепнің көрінішы бойледір. Бина қазай алда капиталь тамир ішлері жоқтан япылмады. Сыныфлардaki мебеллер де қадемей. Мектеп бинасы 800 баланы сығдыра біле, амамында тек 326 талебе оқуй. Қыш суықлары келгенінен ана-бабалар, балалар бірден хасталанып башланғанлар ақта тариф еттілер. Бұл мектеп эконом режимде қыздырла, ве сыныфларда суық дей ана-бабалар. Оның үшін балалар бойле вазиетке оғрағанларына қайдетелер. Бұл себептен талебелер сыныфларда қышлы құрбаларда отырмаға мечбурлар. Ачувланған ана-бабалар не үшін мектеп бойле ярамай қыздырылғанның себебіні тапмадылар. Бойле вазиет мында ел пейда ола. У меня в этой школе учатся 2 детей, сын в 3 классе, дочь в 6. Менің 2 балам оқой. Оғлым 3 сыныфта, қызым ise 6. Шымды олар екісі де хаста. Екісінің де температурасы чықа. Қыш мевсімінде әнді олар чоқ хасталаналар. Мектепте пек суық, 10-13 градус sıcak. Мы задавали вопрос руководству. Біз мектеп мөдеріне сөйлерін мұражат еткен едік. Не үшін керекли кебі бина қыздырылмай ве біздің балаларымыз керекли шарайтлерде оқымай. Амма бұл сөйлерге бір кемседен жевап алып оламадық. Мудирнен ичбір аңлайшлы жевап алып оламаған ана-бабалар Русия Федерациясы Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбекке ярдым көстермек режасы иле мұражат еттілер. Бұндан сон вазиеттен ұшып башлады. Мектепте sıcakça олды. Қыздырув мевсімінден башлап, мектебімізде
сувух еді. Sonra мен Руслан Балбекке ярдым иле мурачат еттім. Bundan соң есе мектеп кыздырылып башланды. Бізім телевизион тақымымыз мектепке келі бүгінгі күнге бина насыл қыздырылғанны тешкерді. Батареялар sıcak сыныфларда да сойынмақ мүмкін. Ама мектепте бүгінгі күнге қыздыруф меселесінден ғайры дигер проблемалар да бар. Бұл дерслер вақтында тамир ішлері кеткені ве бина içinde аяқ yol olmағаныдыр. Талебелер тышқа чықмаға мечбурлар. Мектеп мудирі бұл суалерге бина ескім. Ве тезден тамир етілген сон мында sıcak olacağında ишандыра. Есть, вы сами трогали, батареи горячие, действительно горячие. Но здание старое, здание 67-го года построено. Элбетте проблемалар бар. Мектебimiz пек eski, егерде яны пенжерелер қойылса, бинада sıcak сақланылacak. Мектеп октябрьнің 15-ден мазутнен қыздырыла. Бізде элбетте проблемлы сыныфлар да бар. Базыларында 18, базыларында 20 градус sıcak. Бұл ерде ана бабалар ярдым етсе, келіп пенжерелеріні япыштырсалар, яқшы olur еді. Оқучылар есе бір қач күн евелісі керчектен де суы қолғанны қайдеттілер. Олар сыныфларда курткаларда отырмаға мечбур олдылар. Бұл күнлерде дерслер толу, яғни 45 даққа девам еттілер. Ну, сейчас в классе стало теплее. Шымды сыныфта sıcakça бір қач күн евел суық еді. Курткаларда отырайдық. Шымды есе енді оле қалың киінмейміз. Пару дней назад было... Бір қач күн евелсі оле sıcak дегіледі, ама шымды енді sıcakça. Без курток и шапок. А пару дней назад мы сидели в куртках. Бүгін сыныфларда 18 градус sıcak. Енді мектеп белгіленген сатларда дегілде күндіз геже қыздырылacak. Мектеп мемуриеті келечек елда капиталь тамир ішлері үшін пара айрылacağına ишана. Алиме Кайбулаева, Энвера Блезис, Миллет үшін. Бүгін Қырым-татар белі ержесі, Қырым-татар театрасының артисті Эмне Жевдетова ве бұндан да ғайры Милли телеканалының алып баржысы Айша Жевдетованың бабасы ағыр хасталықтан сон Сежирил Жевдетов вефат етті. Телеканал тақымы Жевдетовларының құрантасына терен тәзелеріні білдіре. Мерхум Аллахның рахметінде олсын. Ахмешит районының чойынчы койынде ұқықи консультация кечірілді. Күрішев Девлет Милтер Ара комитеті ве Милли телеканалы бераберлікте ишлеп чықарылған. Иштимай ұқық лейхасы черчевесіне өткеріле. Мотихасылар ерлі сәкінлерінің ең актуаль сойлеріне жива берділер. Мевзуны Мавиле Eyüp девам ете. Чойынчы койнун сакинлері айдылежелерге расылаған суалеріні бермеге имканлары oldu. Эльвина Жилялова қызны озу тербелей. Onun evladı yürek hastalığından, kadını ozu ise şizofreniya hastalığından azap çeki. Kadın aytqanına göre kızını tedavelemek için para yetişme. Эльвина hanım koz yaşlarını tutup olamayıp yardım göstermek ricasından bulundu. Сегодня в селе Урожайном к нам обращались люди. Чойынчы койының сәкенлері бүгін бір sıra оларны раtsızlаған суалеріні берділер. Суалер арасында реабилитув справкаларны, гражданлық весиғаларны алув, мескен невбеттен бағлы олған бір sıra суалер олды. Бұнен берабер тедавейлемек үшін мади ярдым айрув суалері олды. Біз өз невбетінде назерлікке мұражат етіп, бұл ярдымны көстермеге тырышажақмыз. Çok балалы ана Элина Исаева қоранта тертібі бойынша справкасыны алмағаны себебінден имтиязлар ile kullanıp olamay. Bu meseleni çözmek için bugün o mutihaslarga muracatta bulundu. Adliyeciler ise öz növbetinde ne yerge muracat etmekini tavsiye ettiler. Мы живем в другом районе, прописаны. Biz başka rayonda, yani Kurman rayonunda propiskadan geçtik. Şimdi ise biz Çoyunça köyünde yaşayımız. Alazırda biz Kurman rayonunda koranta tertibi boyunca spravkanı alıp olamayız. Bugün bu mesele boyunca adliyecilerge muracatta bulunamız. Umut etemiz ki mesele çözülür. Adliyeciler aktual olgan suallerini aydınlattılar. Sualler arasında toprak reabilitru spravkaları, nefaka ve içtimai sualleri oldu. Mutihaslar kaydetkenlerine göre içtimai leyha muhim ve gражданlar için gereklidir. Данный социально-правовой проект действительно очень. Bu uyhuk leyha faydalı ve muhim dep sayam. İnsanlar bu görüşevler çerçevesinde gerekli suallerini berip cevap alabilirler. Biz ise öz nevbetinde bu suallerini çözmege hareket etemiz. Bazı suallerini ise nezaret etip meselelerini çözmege yardım edecekmiz. Adliyeciler koruşuvlarını Karasuv Bazar, Bahçısaray, Sağ şehirlerinde ve Ahmecit rayonun Bulganak ve Kulçuk kasabalarında geçirdiler. Nevbetteki adliyeciler koruşuvu Devlet Milletler Komitetinin mutihasları ve Millet telekanalının muhbirleri ile gelecek hafta beklenili. Mavile Eyüp İsmailov, Millet için. Қырым татар тілінде бірде-бір сөзінің doğru айтмаға жанлы лұғат адлы яны иләве ярдым етер. Смартфонлар үшін бірінші Қырым татар лұғаты açıldı.
Қырым татар тіліні öğrenmek енді да зәде qoylaylashты. Siz іште яда cemiyet naqliyesinde olgan vaqt bir söz ana tilimizge nasıl tercüme etilgenini bilmege tamam bu ilave, yani приложение yardım eter. İstegen insan bu ilaveni o smartfonunda yerleştirebilir. Bu programmаны qoylalıqnen endirmek üçün canlı lügat saytına kirmek gerek olacak. Tamam anda gerekli malumat ve sılkalar бар. Студентлер üçün bu ilave okuvda ve kundelik yaşayışında yardım edecek. Я считаю, что сегодняшнее мероприятие для нашего факультета, для студентов нашего факультета и вообще для всей молодежи крымско-татарской очень полезно. Вообще организация Медини Хырым очень нужная организация, так как они помогают изучать родной язык, историю. Qaydetmek gerek ki birinci kere kullanılgan ilave lügat temelini endire. Sonra internet olgan vaqt sefer kirgende ilave server ile bağlana ve sizge gerekli sözlerini teşkere. Bundan gayrı kullanıcılar aktual vakalar hakkında haberdar olmaları için ilanlar yanılıştırıla. Men bu Medeni Hırım деген проектке yürekten kol tutam. Bu gençlerge muvaffakiyetler tileyim. Allah onlarga kolaylık getirsin. Çünkü bu iş kolay değil. Bu proyekt til canlandırmak için, milletimizge til anlatmak için ve men anlağanıma göre, çünkü men proyekt iştirakçısı değilim. Men de bu proyekten yakın arada tanış oldum. Bizim urf adetlerimizi gençler arasında böyle yayratmak için yapılgan. Hatırlatamız, ilave Medeni Kırım adlı Kırım Tatar yaşlarının teşebbüsçü gruppası ile işlep çıkarıldı. Olarga Kırım Müslümanlarının dini idaresi kol tuttu. Temel olarak leksikolog Seyran Useynov'un lügatı alındı. Mavile Eyüp Muhammed Zikriyaev, Hakim Bikirov, millet için. Belli Dağıstan sportçı kol күреші boyunca Rusya ve Avropa çempionu Rusya Pankration sport çeşti boyunca çempionu Murat Abdullayev Kırımға keldi. Yarım adamızda күрешçi 2 hafta devamında ziyarette buluna. Bu vakit devamında o 2 master klasını geçirdi. Если пространство встать, сразу из этого плотно приподнял, переставил. M1 Challenge divizyon boyunca en güçlü көрішчілерден biri MMA boyunca dünya çempionu, dünyada охотник лағабы ile belli olgan Murat Abdullayev Kırım sportçılarının yakınca tanış olmak için keldi. O yarımadamızda bir haç masterclass geçirdi. Eski Kırım'dan kelgen sportçı Amar Magomedov Yaltaga mahsus bu masterclass için keldi. Onun sözlerine göre böyle seminarlar көрішчілерге yanı bilgilerini almağa yardım etti. Благодаря таким мастер-классам очень много получают люди. Например, до того, как сюда прийти, я буквально, скажем, не был у меня в себе уверенности, не знал. Благодаря таким мастер-классам люди получают опыт. И так как он является чемпионом, он делится с нами своим опытом. Это очень важно и очень много полезного получил я сегодня. Я хотел поблагодарить канал Милет за то, что просвещаете, за то, что тянете молодежь в это. Благодаря вам, иншаллах, будут еще люди, которые потянутся. Sportçının sözlerine göre bu masterclass semireli olup geçti. O kaydetti ki Kırım'ın sportçıları pek istidatlı. Murat Abdullayev onlarga daha çok muvaffakiyetler diledi. Я бы пожелал бы крымским ребятам успехов в дальнейшем, в первую очередь в спорте, так как я знаю, здесь в этом городе постоянно бывают соревнования, часто наши ребята ездят сюда, выступают. Masterclass'ın musafirleri arasında Дружба народов Крыма adlı teşkilatının vekili Muhammed İmanaliyev da oldu. Onun fikrine göre öyle seminarlar daha çok geçirilmek gerek. Здесь есть местным нашим спортсменам тоже чему учиться от приезжих, потому что один человек не бывает, что он все знает или все могущий, потому что очень много надо друг друга перенять. Вот цель основного вот этом, чтобы они объединились, чтобы они понимали, чтобы они друг другу опыта понабрали, чтобы они, как сказать, были как одно целое. MMA spor çeşidi bir haç yöneliş ve teknikalardan ibaret. Kaydetmeli ki bu çeşit yaramadığımızda daha faal suret inkişaf edip Kırım sakinleri arasında gün-günden rağbetli ola. Kırım'da da MMA boyunca federasyada çalışmakta. Anda Remzi Halilov yolbaşçılık etti. Bundan da gayrı karşı kureşi boyunca halklara yarışlarını galibi belli sporçu Enver Ablakimov'u da ayrıca belgelemek gerek. Meraklısı şundaki sonki zamanları MMA spor çeşidi çok balalar da uğraşa. Sultaniye Mecid, Ömer Mustafayev, millet için. Bu noktada yayının sonuna yetti. Evlerinizge erdayım iyi haberler kelsin. Efirde görüşmek üzere. Sağlıklı kalınız.